jondo kadi p on parce que wadino en p on pa no lutondire pi po no lutondire p pa on no wodi pattugol no wodi paaniwal no wodi pasagol hay no wodi paƴƴugol kadi paccitugol kadi no wodi paañi kadi no wodi andi noon pa on ko tappugol no wawa tappugol andi tappu pe ko pe woni ka fen ko ta pe andi ko wongol choc contact un peu rude contact hakkunde ko contact avec goɗɗum ko yawgol en contact avec goɗɗum ko ɗum woni on pa wano paɗe ɗen koko tippata kawar leydi pattugol ko ƴettugol ɗum piyaka leydi mais pa on no mari idée déplace gol hunde c'est à dire que hara hunde no yahude parce que a on ko toujours en relation avec déplacement mouvement ande sa pattude ko a willo ko ɗum pattugol ngol maintenant pion ko asani piugol pirugol piidi ɗum ɗon ko watta wano kadi pilli ko de façon verticale pas on ko de façon horizontale déplacement ko façon horizontale ni pion ko ni anda pilli wis no yawde ko wanni ko ngi towtu ngi focco ngi towta ngi focco ko non ngi déplace wata pilli wi wodi pirugol piring kan no wodi andi piring kan nder suudu woni sa ni kadi pibi ko findeji quoi ko habbi donc ɓiyon c'est à dire que source piyon ko nder ko fibodiri ko nder ko finde donc sa pirude haray la jogodiri o haray do wawa se do habbodiri parce que mo beno fala libude o mais andi no ko contact e ma on tigiri alors que pas on ko contact ma e goddum ko contact on da wadde ay goddum go à l'extérieur do no haray ko on tigiri ko woni impliqué en fait ala ko dum tigi woni impliqué po on ko en rapport avec on ko toujours ko kowangal c'est à dire que cercle c'est à dire que huwa hurundare quoi c'est à dire que zone précis zone bien encerclée zone bien délimitée pe on ko contact on po on de mari moji wano pobe hunde si be ni pobe sio wangal haray ko li sio pobe wurere ne haray ko ley wurere po non ko naatu le goddum en fait yotte o der ton voilà po on ko naatu le goddum yotte o der ton donc ko idée naatu le goddum sa ni gadi poore ko fruit podde ko graine ko voilà ko woni nder fruit nder ko nyamete quoi po no lutondire pe on andi do pa on ko extérieur on pi on ko intérieur on ko wontiri e immorde ma on nun do ko waddata ko goddum ka yaasi po on ko natta e nder mum ha yettoda nder ton ko introduction andi hay en français ça ni poche andi ka natta jungo ma ha yettoda nder andi dido famille en français en fait kala langue mo yettuda sa fami hitoji din tigiri ko firi ko appliquer kala langue non lo sa ni poche joni et puis ça ni di Porsche en français Porsche harna auto wal intengal Porsche ngal mais Porsche andi Porsche ko woni ka damal ka e damal suudu ni haran no couvre andi ka kanata ka sorata ko anata voilà andi ka sai ni ponting ko konata e goddum
pe on koko taƴitata koko sekata wano en français ɓe nayi percé andi ko tufugol mais pe on sa inni wano peera andi koko sendata pe on ko neñanden sekata taƴata hakkunde par exemple debbon e famille makko ɓe sertay ɓe sendete ko ɗum yimɓe wulla kadi sa inni pesagol andi ko ciifi ko sekugol ɗo sekugol ɓanndu ndu waɗa koko ɓenta scarification sa inni perƴi sa inni peɗagol andi ko siifugol hoore goɗɗum ko ɗum peɗagol siifugol donc pe on ko idée de siifugol ngo idée de sekugol siifugol sa inni hay peewal ko peewal ça veut dire que ko vraiment koko taƴiti seeki goɗɗum traverse goɗɗum ko en fait mais avec contact donc P on ko idée de ko idée de contact en fait idée de contact sa inni penale ko sendata hakkude yimɓe penale ko sendata hakkude yimɓe sa inni perdi koko senda e ma e goɗɗum oyi sa inni peeñugol andi peeñugol anaɗo ka nder sukundu sendidira cuuɗi ɗi donc pe on ko contact andi ko noko haare no memodiri ko contact senditowo piiji po on ko naadowo e goɗɗum ko ide naadugol e goɗɗum ko woni hara wontira nder ha yettoyo nder pas on ko idée de contact avec goɗɗum à l'extérieur andi sa inni pallardi andi ara ko arandi seppude ni kawre leydi ko piyum ɗum ko kunɗum dogoon kawre leydi ni paɗe koko tippirta kawre leydi pasagol koya daasu koyɗe maɗin kawre leydi ha foccoɗa ko ɗum ko haɗa pasade piiri on noon ko watta immorde e ma wano piirugol wano pillitagol ko sotugol yitti yara ɓawre ko en fait c'est à dire que toujours vers soi piindi koko samata immorde dow jipporo ley iyon ko en rapport avec l'intérieur avec le soi koko artirta andi piindi si iwi arta ha ka ley lekki koko artata hoore mum kañum tigiri donc pe on ko idée de rencontre hakkunde deux entités de contact façon no ɗi memodirta non quoi voilà donc pas on ko avec l'extérieur ko piiji natoji en contact à l'extérieur pi on koko watta immorde e ma kon wano sa inni hay pinal piɗɗagol kadi koko dillata e nder ma po on koko natugol e goɗɗum koko natta e goɗɗum ha yettoyo nder ton sa inni pe on koko feccata hunde voilà joni aray ko ɗum on tan